بینەرانی زوم ئەم کاتەتان باش. من هێژا دڵشاد خۆشحاڵم لە بەرنامەیەکی نوێی دیداری هێژا لەگەڵتان دەمەوە. لە کللتوری سیاسی تورکیا هەڵبژانی شارەوانیەکان بەهای کەمتر نییە لەگەڵ هەڵبژانی پەرلەمانی لە وڵاتەدا. برنەوەی شارەوانی و بەڕێوەبردنی شارەکان بۆ لایەنی کورد لە باکووری کوردستان گرنگیەکی زیاتری هەیە. بۆ پێی کورد جۆرێک لە بەڕێوەبەری خۆسەری و دەسەڵاتی بەسەر شارەکانی باکووری کوردستاندا دەبێت. وەک مۆدێلێکی بەڕێوەبردنە. ساڵانێک کورد لە باکووری کوردستان هەڵبژاردننی شارەوانەکانە دەنگی بەرچاو بەدەست دێنێت و دایان شارەوانی و گەورە شارەوانی بەدەست دێنێت. هەڵبژاردننی شارەوانەکانی سیوێکی ئازاری ئەمساڵ دەم پارتی توانی 85 شارەوانی بباتەوە. لەوانش سێ گەورە شارەوانی، 7 شارەوانی شارەکان، 65 شارەوانی شارۆچەکان و 10 شارەوانی قەزاکان. گەورە شارەوانی ئامەد یەک لەو شارەوانیانەیە کە زۆرترین ڕکابەری لەسرە بۆ کورد و پێگەیکی گرنگیشی هەیە. هەرچەندە لە دووخلی ڕابردوودا کورد شارەوانەکەی بردوۆتەوە، بەڵام حکومەت قەومی لە بری سەرۆکی هەڵبژێردراوی کورد دانابوو. لە هەڵبژاردننی شارەوانەکانی سوێکی ئازاردا دەم پارتی ١٦٤ دەنگەکانی بردەوە و بەسەر کاندیدی ئاک پارتیدا سەرکەوت کە لە 16.8 دەنگەکانی بەدەستێ نابوو. ئەم سەرکەوتنەی دەم پارتی لە شارەوانی شارەکە چۆن خوێنەوەی بۆ دەکرێت. 6 مانگ بەسەر هەڵبژاردننی شارەوانەکان تێپەڕیوە و کار و چالاکیەکانی هاوسەرۆکانی گەورە شارەوانی ئامەد چی بووە؟ بۆ گفتوگۆکردنی زیاتر لە ئامەد میوانداری دۆغان هاتوون هاوسەرۆکی گەورە شارەوانی ئامەد دەکەم. بەڕێز دۆغان بەخێراتی بۆ بەرنامەکەمان. گەلێک سپاس دەکەم، نافخێرەدا سلااو و ڕێست. بەڵێ سەرەتا لۆ دەست پێ دەکەم لە هەڵبژاردننی سیوێکی ئازارە دەم پارتی ١٦٤ دەنگەکانی بەدەستێنا کە ڕێژەیەکی زۆر بوو لە چاو کاندیدی دەم پارتی. سەرەتا لەوە دەست پێ دەکەم لە هەڵبژاردنەکانی سیوێکی ئازاردا دەم پارتی ١٦٤ دەنگەکانی بەدەستێنا کە ڕێژەیەکی زۆر بوو بەراورد بە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو. هاوکات دەنگەکانی ئاک پارتیش بۆ 16 کەمی کرد. هۆکاری زادبوونی دەنگەکانی دەم پارتی چی بوو؟ دابەزینی ڕێژەی دەنگەکانی ئاک پارتی لە ئامەد بۆچی دەگەڕێتەوە؟ بەێ هون دەزانن نێزیکی 8 ساڵ بوو هەموو شارەداریە me qayîma bêtibûn ser didenan qayîma bêtibûn ser. Dema ku qayîm vê karê dimeşandin ne ji bo gel xizmet dikirin. Tenê ji bo kesetiya xwe, ji bo rant û talanê, ji bonê diziyê, ji bo tinebûna Kurd, zimanê Kurd, çand û hunera Kurd. Me jî pêvajoya hilbijartinê da evana teva teşîr kir. Me dengekî wek em bêjin rekor stan dijî AKP, me sedî 64 û nîv wan jî sedî 18 raygir. Bela ku êdin gel fehm kir ki ku qayyum êdin polîtîkayekî nerast e, tenê ji bo kesê ku bûne şaredar pirsgirêkê wanê ewlehî hene diyen nîne, ser tinebûna Kurda ji xwe re hebûnekî avakirnekî berjewendiyê şaredariyê jî tenê ji bo kesetiyê xwe kesê derdora xwe bikarbînin. Ji bo gel na, ji bo xizmeta gel na. Ji ber wî bû jî gel fehm kir vê meselê, me jî xebatekî xurt meşand bi gelê xuda fehm kirin. Loma me sedî 65 stand, wan jî sedî 18 stand. Yez bawerim yena hefta pêşiya me hilbijartinekî hebe, em ê sedî 75 bistînin, ew ê sedî binê deya bistînin. Bela ku vê 5 mey hanê da me xizmetê ku ji bo gelin zêde zêde dakirin û gelê me fehm kir ki ku berjewendiyê şaredariyê ji bo gel tên bikaranî. Ez karim bersivekî wisa bêjim serî de. بەڵێ بەسەرەن لە هەڵبژاردنەکانی ڕابردووە ینی بربژێرە دەم پارتی یاخود هەدەپە لە ڕابردووە لەگەڵ AKP لە 10 بۆ 15 فەرق بوو. بەس ئەم جارە جیاوازەکە زۆر بوو، ینی دەم پارتی لە ئامەد ڕێژەی دەنگەکانی زۆر بوو. وەکو خۆشتانتان ڕەنگە لە ڕنگدانەوەی سیاسەتی قەیوم بووە لە شارەکانی دیکە. ئایا قەیوم لە پرسیاری دووەم ئەگەر بێ مەسەر پرسیاری دووەم لە خولی پێشووتردا قەیوم بەدەر لەوەی کە قەرزێکی زۆری بەسەر شارەوانەکانی دەم پارتیا بەجێهێشت وەکو خۆتان باستان کرد، ئایا هیچ خزمەتگوزاریی پێشکەش بە ئامەد کردووە قەیوم؟ تشتێکی ئەوها هەبوو AKP digoqetkî ku ez qayûm babêjim ew ê siyaseta Kurd yanî ya HDP dem partiya wê bikede. Lê di mêjiyê wan da tiştê ku derbas dibû bikar hanîn qayûma, mesela wan ji bo xizmeta gel nebû. Qayûm hat li vir tenê diziyê kir. Qayûm hat li vê dera berjewendiyê şaredariyê tenê ji bo xwe, ji bo kesetiya xwe, ji bo derdora xwe bikar hanî.
gelê me kor nebû, gel dîvana tevahî. Belê atmosferekî pişt darbê, atmosferekî xirab hebû. 2016 da ku darbe çêbû, pişt darbe qayyum avêtin atmosferekî girîng şer hebû, millet ditirsiya lê pir zêde xwe pêşva nexist. Lê vê hat vê meselekî ku gel ne bi tirsa wan jî, bi tiştê hovane jî û bi diziyê wan jî, bi rantê wan jî her tiştî heşyar e. Gel ez karim bêjim sî û yekê edarê da bersiva herî mezin gel da AKP. Gelê Amedê û gelê welatê me din jî. Di Kurdistanê da gel bersiv da ki got polîtîka wê qayyum nerast e. Hûn bi warê siyasî da nikarin pêş bikevin, xwe bi warê qayyuma polîtîkayên qayyuma xwe dixwazin pêş bixin, lê armanca we di nebûna me ye. Em bêjin warê karên civakî da, warê ziman da, warê çand û hunerê da, warên dibistanê, em bêjin bi zimanê Kurdî da her tiştî dangirtin. Tekoşîna jinê saziyên ku ji xwe re vekiribûn tevahî dangirtin. Saziyê me, em bêjin wek spor dibên werzîş. Yên ku civan ji qadên qirêj dûr kevin, xwe pêş bixin ser warê werzîşê da, heta em bêjin bigêjin olimpiyata xwe pêşva bixin, wan tişta tev ji destê şaredariya girtin. Kirin destên em bêjin terîqatê wan, cemaetê wan, kirin destê wan ki ku ji xwe re bixwazin bi warê berjewendiyê, warê aboriyê da civana ji xwe re kov bikin, civan bibin civanê wan, lê civanê jî Amedê jî bersivekî xurtan. Gotin em ne civanê wan e. ئەو قەرزەی کە قەیمێ ناوێتە سەر شارەوانەکەی ئێوە چەندە؟ بڕێکی پارەکە چەندە؟ Yani hûn zanin di doyê hezîranê da qayyum avêtin ser şaredariya Colemêrgê gel bertekekî xurt îşan da, lê hûn zanin bi warekî hovane êrişê gel dikin. Ez ne bawerim ku piştê vê saetê karibin qayyum bavêjin ser şaredariyê meydina. Ew hêza wan jî nîne, yên ku avêtin ser Colemêrgê jî di destê wan da teqiya êdin nikarin gerî jî paş bavêjin. Yani qayyum gerî jî bikişînin ji bo wan nebûnekî, qayyum bavêjin ciyek dinê jî ji bo wan ana li Colemêrgê karên şaredatiyê tune ye. بەڵێ من ببورم من بەبەستم لە قەرزی شارەوانەکەی قەیوم بوو کە قەیوم لە زۆربەی شارەوانەکانی دەم پارتی و تەنانەت ئەوانی جا پەش قەردێکی زۆری بەجێشتووە، پارێکی زۆری بەجێشتووە کە شارەوانەکان بێنەوە. ئەو قەرزەی کە لەسەر گەورە شارەوانی ئامادە لەلایەن قەیمەوە بەجێ هێنراوە، بەجێشتراوە چەندە ڕێژەکەی ڕێژەی پارەکە چەندە؟ Bi rastî jî ez vê tiştê bêjim, qayyum di nav 8 sala da berjewendiyê ku tên şaredariyê anha evê 2024 em bêjin 12 milyar e. Bi perê kem dibên 12 katrilyon. Tu wî li 8 sala xe nîvê wî hera ser maaşên xebatkara yên av û elektrîkê perê mesrefên ku SGK dibêjin jêra boy tenduristiyê, boy tiştê dina qeyda wan çê dibin, bera tiştê wisa nîvê wî jî nêzîkê 48 milyar di vê 8 salî da wan daye. Ev 48 milyar pere li ku ye. Her sal xwe pax dikin, dibê di fermiyetê da heye, dibê bütça salekî sal dawî bibû paxkirina wî heye di warê fermiyeta zagonên Tirkiye da. Dibê 12 milyar berjewendiyê salekî te ji bo xizmet li gel bikî heye, te wî bi çi neway bi kîjan rêw û rêbazê te xerç kiribe ise dibê hewceyê tu paxkirina wî wek fermiyetê da yîşanê dewletê bî. Divê hesa da her sal hevdû pax kiriye. Sala dawî da anha 3 milyar û nîv, yani bi perê kem 3 katrilyon û 500 trilyon ana deyn di muhaseba me da heye. Ev jî bi rastî pirsgirêkekî giring e, lê nayê wê wateyekî ku em karibin ji gel, em nikaribin ji gel re xizmet bikin. Em karin pere bibînin. Di warê polîtîk ku dewlet me asteng neke, em warê aborî da natirtin.
ام کارن ji dewletê dina da bi hevra têkilî deynin dibên wek şaredariyên biratî bi hevra deynin heye sîstemek wisa di hemû cîhanê de heye bi wan rêw rêbaz em karin ji gerê xwe re hemû xizmetê herî başî karibin bînin lê ku dema dewlet te asteng bike neylî tu bi dewletekî re têkilî deynî bi hevra protokolekî çêkî ew dem êdin dibe asteng tu nikarî tu karekî jî bikî بەڵێ لەم شەژ مانگە لە ڕووی کللتوری و زمانی کوردیەوە گەورە شارەوانی ئامەد چی پێشکەش بە شارەکە کردووە وەکو هاوسەرۆکی گەورە شارەوانی ئاوادە و خزمەتانەی لە بواری زمانی کوردی و کللتوری شارەکە هەیە چیتان کردوێەوە بەێ ئەم ڕۆژە کو هاتن warên çand û huner de ew daire derketibû valahiyê me dayra xwe ji nû va guhert kesên ku li wê derê berpirsiyar bûn xebatkarên wê derê kesê ku ji çand û hunera Kurd re xebat nedikir hebûn me wan guhert serî da anha li ser çandê li ser huner de li ser wêje li ser şanoyê li ser ziman pey derpey me müdiriyet wek dibên müdiriyet dairê da müdiriyet hene me wan teva ava kir anha deheb dibistanê sereke navê wan zarokîstan e me ji nû va vekir müdiriyeta ziman yek serî da li hundirê şaredariyê hemû zaravên teknîkî wergerînin Kurdî û ziman bibe du ziman hem şaredarî karibe xizmeta bi Kurdî jî bide gel yê jî biha Tirkî jî me müdiriyeta wî ava kir bingeha wî ava kir ana ji ter zaravê wî xebatê me teknîkî dimeşin o me li wê derê li jineyekî xurt jî ava kir li ser wê derê dixebitin lê me serî da jî em me got em ê bajar bi tevahî sazî û dezgeha tevahî re xebat meşînin navê wî li bame dibêjin kent konseyî saziyên Amedê dernegên Amedê tevahî mehanî ba hevdû nêzîkê 300 heb sazî me kent konseyê ava kir me rêveberiya wê ava kir me lijneyê wî ava kir lijneyê ku em bêjin ser ziman heye lijneyê ser civana heye lijneyê ser çand û hunerê heye lijneyê ser xebatê tekoşîna jinê heye lên zaroka heye lên ziman heye me vana lijneyê wan jî tev ava kir anha êdin ev mêjin vê meya îlonê hefta duyemîn lê hefta pêşiya me yek bi yek bi warê fermiyetê dest xebatê xwe jî bikin li kada jî yek yek serî da hundirê şaredariyê û nav civakê taxa jî yên dibên em ê prototîpê wan ê piçûk jî li nav taxa vekin pirskirekê taxan yên ziman çineyê çand û hunerê tune ê teknîkî em bêjin ser xizmetên şaredariyê em bêjin rê av kanalizasyon yên wisa jî li jineyê wisa jî em li ana li navçe û li taxa jî ava dikin me wan pirskirekên ku 8 sale natine çareserkirin warên teknîkî da jî em ser wan xebatekî xurt jî dimeşin bi rastî jî me bingehê xwe ava kirin dibên ez tiştekî jî bêjim dibe hewceyê dema ku tu tê şaredar 5 salê xwe plansazî bikî 5 sala carkî hilbijartinê jê re dibêjin stratejîk plan di 6 me serî da dibe hewce tu di her beşî da 24 heb dairê me hene ew 24 dairê te di nava 5 sala da ew ê çi xebat ji bo gel bike we çi pirskirêk dîne wan û yên nûva tê ji nûva bajar çû bikî û li ser wî jî em bêjin warên aborî da jî her dairekî çi qas xizmet jê re lazim e wan jî plansaziyê wan bikî me plansaziyê wan qedat di meclîsa xwe da erê kir ana em ê bişînin دەبێت چەورە شەهیدجیرک باکەم وەزیرێتیا تورکیە گەرە ئۆنای جی بکەوێت دەرێ بەڵێ بەرز دەوانێ پرسیاری ئەوە بکەم لە 2016 کۆمەڵی ناوەندی کللتوری لە ئامەد باکووری کوردستان هاتە داخستن گرتن لەوانە بۆ نمونە ناوەندی کللتوری جگەر خوێن کۆمەڵی ناوەندی تر تەنانەت کۆمەڵێ لە ڕۆژنامەی کوردی هاتیەگرتن نها ئەو ناوەندە کللتوریانە کراونەتەوە ڕۆژنامەی کوردی لە ئامەد ڕەوشی ڕۆژنامەی کوردی لە ئامەد چۆنە چەند ڕۆژنامە چاپ دەکرێت براستی جی 2016 ji bo çand û huner û zimanê Kurdî li Bakur Kurdistan birastî wek qetliyamekî bû. Asimilasyonekî mezin, jenostîrkekî mezin xwestin bikarbînin.
همو سازی ما گرتن لسر چاپمنی گرتن ین چاند و هنر ین زمان تواهی گرتن لی بنگه هکی خود دناو جواکی دا هبو خباتکارین وان سازیا جدر واوا نه وک فرمیت لی بنگه ها خدا خورتبونا وان هبو تیسا وی کاری خود مشاندن بنه یک جیه شارداریا میک نافچه کایا پناره جگرخون جه چاندو هنر سرناوی جگرخون هبون ین شارداریا مزن کنسرواتواره کی احمد خانه هبو ام بیجن گلک جیه می و صاحبو انا می یک به یک جگرخون نتیدا جگرخون به 25 ساله آواهی دانه سازیه کی دنه سازیه مجی ام بیجن آواهی وان 46 سازی تنه شارداریا مزن یه آمده دانه سازیین دولت یین دنا دانه جماعتا دانه طریقاتا ناخوازن که آباهی جیه مجید دست مدا بمینن و ام نکار بخ خزمتا که دوی وارد بکن لی ام بیچاره نین ما دواره بنگهیا که بلیا قیوم دمدا هبو وقت تجربه کی ما یک به یک سازی خواه دواره ام بیجن کسادا وارن وان سازی قاتمون گفتن به تورا هاتم باهر یک به یک یر سرچانده یک سر شانوی یک سر موزیک ام بیجن ما موزیک یلوی دارا جبوی زاروکان گلک خبات خورد دمشینه یین وان ام بیجن سر ویجه خورد خبات دمشینن یه وان یر سر زمان دمشین یک سر ترمینولوژیا زمان کردی دمشینن گلک بنگه کی فره او حواله خواه متبا تیسا هانی باهر دو آنها یک به یک پلانسازی خود کن ام جی جوانا وار آواهی دا جیجی دبینن جیجی پیدا دکن جیجی آوا دکن جنوبا پی در پی ام بیجن از باورم 2024 بکا دک پرسکریک که جدا در نکره و چاند و هنر کرد جی زمان کرد جی سریدا یامده دو راجی همو باجار و نافچه می یین کم شارداری می بسر ام بسر کتنه اوه جنوبا باجار اقتصادی و باجار کرد و کردستانیش بله وەک گەورە شارەوانی ئامەد پرۆژەکانی ئێوە بۆ پرسی ژنان چییە یا خۆت بۆ ئەو ژنانی ئامەد چییە ئەم لەم 6 مانگە هیچ کارێکتان بۆ ژنانی ئامەد کردووە بله ئێمە سەر پارتیامە دەن کارێن ژنا کارێکی جودایە تایبەتە هەموو کار و خەباتێ خۆ جدا دمەشینن بەرپرسیاری تەباهی دەستێ واندایە رێ و ڕێبازێ خو یێ وان ئەو دیار دکن دایره ما مجرا دوگم یم پولیتیکای جنا وان دایره پولیتیکای جنا که تواهی همو پرسکریکن خو بن و باردا همو تکلیه خو جواکی تکلیه خو سازی تکلیه خو آبوریه براستی جی او سازی کو هاتن گرتن جی آنها او دایره یک به یک لیکولین یخ کرن لیکولین یخ کداندن پروژه خو آوا کنم پروژه خود چاره سر کنم و آنها جی قایم ناو دایره گوهرت بو جرا دایم بو به ترکیه دبیجن aile sosyal politikalar dairesi بله مجی تیسا گوهرت مگو kadın politikalar dairesi deben politikayın jine daire metisa yani dema meda biçine var bu metisa navi guhat ve navedani anha ل آمده از باورن 6-7 جیادا سازی خو تیسا ساس کرن خبات خو ناف جواکی خبات خو ناف خویی به جنوبا چاره سر کرناوی پلان سازی وی به آوکی جدیت کی خورد دمشینن سرکفتینه جکاد اندنا زیاده تر سرکفتینه از ویجی کارم بیجم یعنی برای جدیت کی خورد سکنه کی خورد جخوب باوربونه کی خورد د ناو جنا دا هيا او دايره مجيب فين او جلك خورد مشه ام بوان سركفتينه رو ريبازي وان ريبازي راستن خباتي وان خباتي راستن د ناو جواكي دا جبوي تكوشينا جبو جنه جبوني جيانا جنه چه خباتي خورد هنه بالتباهي بجواكي راجي دمشينن بجواكي راجي پارو دكن بله ئەو ژنانەی کە لە ڕێگەی گەورە شارەوانی ئامەدەوە کار دەکەن شغل دەکەن لە چ بوارێکا ئیش دەکەن باشە خۆتانی بەڕاستی سەریداجی
سازیه که حاتمون گرتن دما قایم دا که حاتمون گرتن سری دا یک بیک وان هم وارن چاند و هنر بخو تایبت دناف جنه دا جی هنه پولیتیکای جنه دا دناف جواکه دا همو آبوریا یو بگره هندره مالباته هندره جواکه هندره سازیا بن چن نوای پولیتیکای که راست هبیسه هوال من جن بسر بخواه وان پولیتیکایا آماده دکن به مراجی به همو جواکه راجی پارو دکن و امجی اساس دکن جبوی ما سکن وانجی پولیتیکای وانجی اساسن دما کو ام به هوراجی اساس دکن جواک جی اساس دکن شخو بنگه کی خود دناف جواکه ده هيا وارد تکوشینا جنه دا زیده ترجی ام باور اویزوجی بسر که ین پولیتیکای جن دما کو دناف جواکه دا خورد به آلوزی خراب ین دناف جواکه دا جی زیده تر کم دبن زو پر زوجی کم دبن او جی تیوی واته که دما کو پولیتیکای خباتین تکوشینا جنه کو سر دکه و جواک سر دکه بله دەمێ ئەوە پرسم لە ئێستاە بۆ شارەوانەکانی دەم پارتی لە باکووری کوردستان یاخود لە ئامەدی باکووری کوردستان هیچ ترسێک لە ئاراماوە بۆ دانانی قەیوم لەلایەن حکوومەتەوە قەیوم مەترسیە لە ئارادا ماوە احتمال هر تمه بلاکو دما AKP و MHP تکلیه وان چه قصا خورد بن نیارتی وان سر کردایه herkes بیازانه نه حوجه ام دباره کنجی دما کن نیارتیا خو هر تم زیده بکن او هر تم جی احتمال کی که قایم وره ام آنها ده هم روشا آبوریا که وقت قریزه که ده ترکیه دا دمشه او دوار سیاسیه دا جی قریزه که خورد مزن هیه بلا که به اعتبار بونه AKP جی به اعتباره MHP جی به اعتباره پولیتیکای وان قایم جی به اعتباره تو کسی که اندام وانجی خودیلی در ناکم دیه ام نباورن که دوان پرسکریکن مزن دا قیومه که بابیجن سر باجاره که نافچه که یا جی بلده که ما لدما تبیجی هنزانن واره هوانه دا کس نکاره آویل دسته وان که بخوازه دا بیجه یعنی ام جی برتکه که خود امه ایشاندن امه قبول نکن بیتشته یعنی وقت بره گل ایدن فهمده قیوم چیه بره پاری دما که دربه چه بو پولیتیکاین شر زیده بو دیگه گل خود پارست لی آنها هر تشت ده برچاوی خوشی گل دبینه که دما شارداری تنه به باجار که به چه حالی بله نابیه خدمت تنه وارن آبوری دا پولیتیکا تنه تشتک تنه ام نباورن که دوی قریزه هانه دا قایم هبه لی وارد دولت دما بخوازه وقت پولیتیکا یکی کاره باویجه یعنی او هزه دو خدا دبینه یعنی اما دو جواکه دا وندابوینه جی گره بگره برچاوه خود جارک دنه دا دوی جواکا کرد دا نه ایدن نکار به درکه به تاخا نکار به درکه به ناو باجر ویجی دبینن یعنی بله کوی بگره برچاوی خواه بابیجه کوی بگره برچاوی خواه بابیجه دەمێ ئەو پرسم وەک شارەوانی دەم پارتی پەیوەندی وێ لەگەڵ شارەوانیە جاپە هەنە لە شارەکانی دیکەی تورکیا هیچ پەیوەندیەکتان هەیە بله براستی جی بلاک و شارەداریە me yên ku qayîm avêtibûn ser pir zêde tehrîbat hebin hene dem lazim e ji bo ku wê ew tehrîbat ji stadî ser ji holê rabin carna em li ser şaredariya İstanbolê ya jî em bêjin İzmîrê em bi hevra alîkarî ji hev dixwazin ew jî ji me dixwazin em jî ji wan dixwazin yani em bêjin têkiliyekî wisa stadî sed xort nîne lê wek neyartî jî nîne em karin bi hevra baxin bi hevra pirsgirêka çareser kirin ji bo perwerdehiya hînkî qadên teknîkî em ji bi hevra alîkar dibin dema ku yên li Amedê agir derket ji me ra alîkarî şiyandin me jî dema li İzmîrê agir derket em seferber bûn haziriya kirin me got hûn alî hewceyê se em karin bikevin rêwerin têkiliyê me vê newe heye بەڵێ
هەرێمی کوردستان پەیوەندیی ئابووری لەگەڵ تورکیا هەیە و بە تایبەتیش لە ئامەدی باکووری کوردستان کاڵا و کەلوپەرێکی زۆر دێ بۆ هەرێمی کوردستان. ئێوە لەو پەیوەندیە بازرگانیە چۆن دەڕوانن؟ ئەس بێت شتێک بێژم بڕاستی هەم لە سینۆر ئەم بێژن لە سلۆپی ئانجی لە جۆلامی دەریێ وێ دەرێ و لەسەر باڵافەرگەها کو ئاستەنگی هەیە دەما کو پێواژەیەکی سیاسیەکی خورد وەرە مەشاندن شارەداریên dem partiyên Bakurê Kurdistanê yên hikûmetên li Başûrê Kurdistanê em bêjin Hewlêr, Silêmaniye, Duhok, Amediye wan dera em karin zirvanê xwe tevahî bînin bahev du û hem pirsgirêkên bajar hem jî warên aborî da ticaretekî xurt bazirganiyekî xurt em karin bi hevra deynin. Ez bangekî wisa karin bikin ji Başûrê Kurdistan re ku hûn dixwazin se em bi hevra têkiliyê xurt deynin em karin bi hevra ser bazirganiyê ser em bêjin polîtîkayên aborî, polîtîkayên teknîkî em karin bi hevra xizmetekî xurt ji hemû gelê xwe re deynin. Yên hingî tişta da em bêjin wek tecrübe li Bakurê Kurdistanê di me de heye lê hingî polîtîkayên de jî em zanin ku tecrübeyên xurt li yên Başûrê Kurdistan jî heye. Dema em wan têkiliya xurt bikin bi hevra bikin em ê bi hevra ji gelê xwe re daha zêdetir çareserî bibînin, gelê xwe re daha zêdetir xizmet bikin, hem warê aborî hem jî warê civakî hem warê teknîkî hem warê ziman û çand û hunerî. Dema em bi hevra yekîtiyê xwe xurt bikin em hewcen nabînin ji kesên din re. Dibe warên ticaretê de jî bazirwaniyê de jî dibe hewceyê Kurd bi hevra bazirwaniyê bikin. Dibe belkî îro sînor hebin di nav me de pirsgirêk hebin lê dema em polîtîkayê xwe xurt bi hevra têkilî deynin em karin wan sînora jî ji navê xwe derkin. Ez dibêjim ji hemû bajarên Kurdaran ev derame de wek peytextê hemû civaka Kurd e dema em têkiliyê di nav xwe de hem warê aborî hem warê civakî hem siyasî hem bazirwanî em bihev bikin tu kesekî nikare gelê me birçî bêle, tu nebêle, asîmile bike, dagirker bike. Em hebin bi hevra tu kesekî sertinebûna me nikare polîtîkayekî ava bike. Nikare me birçî bêle, nikare me bê ziman bêle, nikare me bê çand û hunera me bêle, nikare me bê perwerdehiya me deyne. Dibe hewceya em vana bifikirin hêdin. Em difikirin. Em hene. Em difikirin em karin pêşengî bikin. دوا پرسیارم ئەوەیە وەک گەورە شارەوانی ئامەد هەمانگی و کارکردنا لەگەڵ شارەوانیەکانی هەرێمی کوردستان هەیە شارەوانی هەولێر سلێمانی هەڵەبجە یاخود دوهۆک؟ بەڕاستی دەما ئەم هاتن هەڵبژارتن هەولێر ڕانیا دوهۆک هاتن سەری لێدانا me ئەم jî anha em bêjin wezîrên dewletê qedexe daye ku em derkevin dervayê welat. Em nikarin werin têkilî bi hevra deynin. Yên me şaredariya tevahî wek tedbîrekî qedexetiya me dervayê welat heye. Bê pasaporta me tedbîr dane ser em nikarin werin têkilî deynin. Lê em bawerin hûn rihet karin werin. Evê wê derê şaredariyê werin. Çi warê da em karin bi hevra xebat bimeşînin yên pisporiyên me, yên pisporiyê wan em amade ne. Cihê me jî heye, mêjiyê me jî heye, feraseta me jî heye. Warên teknîkî da me bi valiyên Hewlêra peyvekî got me got em bêjin hem ji bo ava vexwarinê hem jî ji bo pirsgirêkên bin kanalizasyonê em karin ji bo we çareserî bibînin. Ez zanim ez çûme Hewlêrê wê pirsgirêkê min bi xwe bi çavê xwe diye me pêşniyarî kir me got werin em bêjin warê teknîkî endeziyarê wan avahîsazê we bire werin em karin wan perwerde bikin. Em karin ji wan re projeyekî li wê derê xet bikin bidin wan û wê aliyê de rê û rêbazên rast çibin em karin çareser bikin. Got sersera serçava û duran nehat. Em ji benda wan ku ji xwe re pirsgirêk dibînin ser wê pirsgirêkê
ji bo yên avên qirêj ku bi sîstemekî xurt ji nav bajêr û ji bo ku bela ku tenduristiya gel jî dike rîskê em karin xizmetekî wisa ji bo wan ew bikin. Daîrê me vê aliyê de warê teknîkî de gelek pisporiya wan baş e xurt e. Em bêjin yên Sulêmaniyê jî ku karin em bi hevra têkilî deynin bi rastî bi warê serçand û huneriyê têkiliyê me xurt hene lê em bêjin wek şaredarî wek şarevaniyê wê derê me bi hevra têkilî hê daneniye. Ême bela ku qedexe li ser pasaporta me heye em ji ber wî nikarin werin û em bang dikin her tim karin werin bin mêvanê me em karin pêşengî bikin ji bo her tiştekî wan. Em li benda hemû hevalê xwe ne, hemû gelê xwe ne. بەڵێ بەڕێز دۆان خاتون هاوسەرۆکی گەورە شارەوانی ئامەد سوپاس بۆ بەشداریکردنت. سپاس خوات ji bo hemû Kurdara silav û rêz û hurmet. بەڵێ بینەری زوم هاتنە کۆتایی دیداری ئەم جارەمان هەر شاد بن.